Kunabantu uNkulunkulu aye abasebenzise ukwelisa abanye abantu. Kube kungukuthi wena uwelile kodwa kube khona umuntu la in the middle uNkulunkulu athemba yena ngokuthi asebenzise yena noma abe i-resource wena uyidingako ukuze uwelele ngale. Uma wena ukhuluma ngebreakthrough noma wena ukhulekela ibreakthrough noma wena uzilela ibreakthrough, khane ukuthi ibreakthrough yakho ukhona lo muntu ekumele afike in between kodwa angayifikeli yena. Kodwa ukhande ukuthi uNkulunkulu asayine lowo muntu ukuthi uma kufika yena noma uma kusondela yena wena you are closer to your breakthrough noma wena usuduzane nokuthi usithole isibusiso sakho. Ukhanda ukuthi lo muntu uNkulunkulu emsebenzisa umenza a bridge ukuthi wena uwelele ngaphesheya. Kube nabantu uma ucabanga ngabo ubone ukuthi no, lo muntu wayengakayizelanga kimi, lo muntu azange ayifikela, but lo muntu walethwa lo uNkulunkulu wamletha lo muntu for a certain purpose. Wamlethela, that is why abantu abaningi abazazi bona until lo muntu osowelile ongale ngaphesheya abuya back athi do you remember me, usangikhumbula mina kwake kwaso wafika kwaso kwenzeka into enje. Ngoba abaningi abantu abawelisa abanye abantu bavamise ukunganaki ngoba ukhande ukuthi bayitshela ukuthi bona ba-offera a small help noma into abayenzile incane noma into abayenzile is not even something that bangazi inqonyo. Kodwa ukhande ukuthi wena lokho wakwenza kwaba i-breakthrough kulowo muntu lo wakhona ukuwela because wena wam-offera leyo nto noma wena wakhona ukumnceda. Khande ukuthi usizo lwakho wena azange ulinaka ukuthi lukhulu kangakanani, kodwa lo muntu owamsiza yinto vele bekaloko ayikhulekela, yinto vele bekaloko ayizile